From SKTV, Nongthombam, welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and the future of Manipur. Ngarang Jun ki tang mga si ASSAM ki kahili para hariba Guwahati mapam khangni hariba Guwahati kahili para hariba mapam masida kogi special branch headquarters ta kogi ASSAM की पुलिस ने सिल लगा है बता रहे कोई सू ग्रुप कुकी की सू ग्रुप सिंह मरुइना सू ग्रुप मरीगा ASSAM लेंगा का वारी साना बगी पाव अमलाई हारी ब पावसी मरुइना मकोई सी हारी ब ग्रुप सिंह सी मोई ASSAM दसु मकोई सी सू वाना हारी कोई सस्पेंशन ऑपरेशन दलाई बादुम लब ग्रुप ने हाय अतु बो कोई इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस मैम आयान जना है नरीबा न्यूज़ एजेंसी असिगी रिपोर्ट की मतुंगिना मान एजेंसी ओबनि मसामन ति पाव पोंगद्रे मसामा की सुमागी वेबसाइट ता पोर्टल ता पावसी यावी अदुबु पेड सब्सक्राइबर नत्रगदी हेडलाइंस दगी हेन मनुंग द डिटेल करी यावरगी दुरी यंग बंग मरो अदुबु पेड सब्सक्राइबर ओरिबा एबीपी न्यूज़ कुंबा ओरिसा पोस्ट कुंबा एंड अदर्स मखोई पोर्टल सिंग दा हुजिक सी ngarang दगी दुम पावसी यावरे हारिबा पावसी दा हारिसी आयन की न्यूज़ की मतुंगिना हारिसी गवर्नमेंट ना negotiation होग्रे मणिपुर की militant सिंगा इन ASSAM दा मणिपुर दगी लाको militant सिंगा वारी साना होग्रे है बगी हम दुनी अदुबु अकोई मखाता कन्फर्म तो मतमदा मसी कोई मणिपुर की सू ग्रुप सिंगा दुगा ममिंग मानबा अहम यावब तारगसु अमदी मसी मणिपुर दा सू ग्रुप ता यावदब ग्रुप अमख ओइनी हारिबा सू ग्रुप मरी अदुदी अहमदा केलो हारिबा कुकी लिबरेशन आर्मी कुकी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हारिबा लेबर ऑर्गेनाइजेशन हाइबो ऑर्गेनाइजेशन से ओइदुनी केलो अन हारिस कुकी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कुकी लिबरेशन आर्मी इन असंबिदा केलो अदुगा अनि सुबदा केआरए कुकी रेवोल्यूशनरी आर्मी हारिबा केरे सिने अदुगी HPCD हारिबा हाइदि मार पीपल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक हारिबा अहम सिदि मणिपुर ले अदुगा मरी सुबा यूनाइटेड कुकी गम डिफेंस आर्मी हारिबा UKDA मणिपुर दा सू ग्रुप ता यावदे अदु हारिबा UKDA की से यावरग मोई मरी सी ngarang si wari sana bani ASSAM lenga ka aduna ASSAM lenga maksu haidi mas kitang clarity mada dekhtang warpa to ASSAM ge lenga ka wari sana bo egatu ribra natraga center ki mihut singa hari ba lup singa si manipur de ge lakpa sing yawarga wari sana ribra hai ba yoham dunia du wari sana taragadi handak me ge tang tara tarukta Guwahati da manipur ki MLA tara adigi kuki ki civil society organization amadi su group singi oiba closed door meeting पांथोकर मतुंगदा मदु लौखिबा डिसीजन सू ग्रुप खतना सेंटर का वारी साननबा मसीदा डिसीजन लेपे हाबो हमन सिंगबा लैगिबना मरम मरगा ASSAM दा लाइबा अनोबा डेवलपमेंट सी सू ग्रुप ASSAM की सू ग्रुप जो खरा लै हाय मसे ASSAM की ओइना प्योरली ASSAM की सू ग्रुप सिंग दुगा सानजबा ASSAम खक्ति ओइबा वारी ओगदोरिब्रा नत्रगना मसीना मसीगे रामिफिकेशन सी मणिपुर दा लैब्रा हाबो हम दुनिया दुगा ASSAम की ओइना सू ग्रुप सिंग असी 2022 की अगस्त की तांग तरादा मोकी सू से साइन तौनखिबा लै हाइबगी वफम सिंग बलाए अदुना ASSAम की सू ग्रुप खरा दिलेरे बट हारिबा सू ग्रुप सिंग अदु मणिपुर की सू ग्रुप सिंग सिगा कराई फाव मरी लेनबा अदुगा ASSAम की सू ग्रुप सिंग अदुना मणिपुर की इरांग दा सरुक याब्रा यादब्रा हाइबगी वफम सिंग तोंगान डायमेंशन लाई हारिबा डायमेंशन सिंग सिगा मतंग सिदा kana nenok damtang asi SKTV के स्टूडियो लंगसन delivery si amta da retired colonel Oja SAPAM SHANTIKUMAR ni Oja SHANTIKUMAR butamok chiri welcome to the show appreciate you joining also joining us UNI के bureau chief Oja SATYAJEET ni Oja SATYAJEET butamok chiri welcome to the show appreciate you joining too aduga akoi gi CCSK के president Oja JEETENDRA NINGOMBA su yoksan birle Oja bu su hek studio da chang paga welcome to betan ja log but to start with han bazai Oja SHANTIKUMAR de lak chagi Oja SHANTIKUMAR kamai thabibe amasi ASSAM khakti ko ba मखोई खक्ते की स्टार्ट ASSAM के स्टेट मनों खक्ते की ओइबा सू ग्रुप सिंग नी अदो मखोई चुमन सुम वारी छाना जबनी it won't have any ramification in Manipur कमाई इंग बिबियाज असे राज आइना खंजब द को ASSAम खक्ते की वारी साबदी ओइदो मादे को ग्रुप अहुम अमदी अखोई मणिपुर द लेबा कमन नवनी मसिगी कनो से सिगी ग्रुप ओ मरी सिदगी अनी मदे म्यांमार द सु लेबा राइट हाबी अनी केलो and then KRA लेबको अदुना सिटी मोय कमन ओगेद्रा न खले आइगी मोत को अदुगा अमा मरता अमा यावरी से UKDA हाई से यूनाइटेड कुकी ग्राम डिफेंस आर्मी हैबको यूनाइटेड कुकी ग्राम डिफेंस आर्मी हैबको सिसना मोयना ऑपरेट तौरिसना मरुवना कार्बियोंगी साइसिदनेबा मरुवना तौइसे ngara nga da so news da yawi bani moyna tawba NSN IMG ga so khara
kapna da khona na casualty ka sokhe ni NSNI de ka su right but masi state Assam state khakta di oiroin khanjai ma ko masai ki moina media da ko circulate to ba letter sigi sign to si SB Assam Guwahati High Court ADGP SB Assam Police ki special branch ki ADGP branch ki adu ko center ka su yaung gani haina khalle adu ko sigi kano sidi information ja ko da su yam phangdre ko adu kamai to hi ka yaw no adu bu sidai sida talk to bu sida yaw ko do missing sa kana no hai ba se mini pan ji specifically by name p ba right by name p ko aduna ka hata moi khar wari di khar sanaram gani ko mase akoni yong yem matam da aina sum khanba matam da ko akhoi Manipur romda irang tor especially akhoi Manipur le Manipur ki context ta hare se ko Manipur ki irang sita yeng si akhoi se maite hi am suffer tawe and the whole state ta lai ba mi yeng se suffer tawe let it be any community even cookies also ko across the board suffer tawe support tawe se because of geopolitical location demography and the sai I think anthropology se yam understand to the kale raj ko si da su hai basina moi ki kangbu sina su tawi aju matung da asai gi ai example pi jage ai army da len ba matam da na akhoi army ki battalion ama sida lai ba strength se 816 lai ba ko 860 lai ba se akhoi se British na takpi ramba Indian army ni ko adu gi matung ina akhoi gi officer senior sing sina akhoi da mai takpi re ba each and every person ki ming se jawan si ming se khangona aduga magi specialist kai no ma sina ram sina kai da phai sham sina kai da phai ha kanu do adu yam do loi khangu adu loi khanga kan du da nang ang jawan sing che phajana control to ga command to ngam gani na sumaina takpi re ba ko adumai to na akoi su 860 nung lei ba strength se mi si loi na maming khangna ba masak khangna ba mai quality ke kai no loi khanu hok nei ba ko adu da si mark sida ang pa kamai to ge bo khoi si kam tina adu gi musda kam tina stress pi ge bo army officer sing da kam na tambir ko sida kam na stress kamai pi ge ha bo akhoi gi colonel promit oi nam len mi ko magi mamang da 25 years back the magina magal lunar ba mai body do adu gi army na magu ma ning jang ye okay sumaina bu ning jang ye ko adu na masagi anthropology hai se masi British yam ling ye ko yam ling basina masagi sida lei ba proof sing se kamai na season na ga da ge karma mong de sina ga ni hai ba se mo yam na study tor ga sina gi ko adu mai to na if you see akhoi na se thong le mo yam su yeng tar ga di the personality of different ka hai ta ra different group yam sing gi mo character yam sing se masi su ka hai ta ra Indian government na ko has a season of rang khale ba ko aina khanja ba da so it's a very subject of anthropology in a way this particular point ko adugi matung sida akhoi na hoji tawri sa si maram le si ethnicity yam le re different group yam le re different group le ba matam sida ngasai struggle for existence hai do adu loi tawri ba struggle for existence maite ju tawri kuki ju tawri naga ju tawri adugi ba akhoi manipur da pangan ju tawri lo ma struggle for existence aduga sabai oi tor khodoi ne ba aduna masi fruit labor sing si they are doing their own we are also doing our own ko akhoi ju tawri ko li am loi tawna ri ba tawna matam se da what is the best for us I was say every groups na mo khalli okay masi yam na important oi baran khaje ko akhoi analyze to ba akhoi gi na kari lacking oi akhoi gi na kari positive lai hai ba se masi su akhoi analyze to ga adu akhoi asom ba sing do akhoi chum thok pa ka lai plus point sing do akhoi use to ba ka lai ran khali ko asong gi su yeng se ba asong gi su yeng thoi ni adi asong gi plus point na kari no negative point na kari no adu understand to ba ka lai adu understand to ro kan si da kari no pop ta do ne ba akhoi ju smai to di si da dum pop ta re na hai gi kanu to because akhoi na hujit le si India da ne ba ko India da le ni adu India da le ka di what type of ka hai ta struggle we must do and what are the possible what are not possible adagi kai hai ta si nei na bam da ka le ko mas khang na ba TV hi wa da te ko ai manung da amo su khang na bam da ka le because you can expose everything in TV ko adu khang na ba da ka le kan le adu masai gi si gi problem Manipur gi problem adagi sida su tori ba adagi ada salaga wari sani ko nei hai se there are some quality with them with the cookies I would say that we have to ask a question and then find the answer why akhoi na su hai da na ko Indian government se akhoi na se discuss to ma tam de am hai ri ba ai de ko
adu mayam di hairi ba Indian government na cooking mi chang chang e adu tore ada to yam hairi dana ko but chang hi kari manung gi no adu season bam da ka le haibni da ai haja di ko ka du bai chang no chang ya khan ba tar ga di chang ya Indian government sina natraga army na natraga Assam rifle na cooking mi chang chang ha di why ka du bai mi chang chang no hai ba sigi season bam da ka le ba what is lacking with us why they are going with them ko moi gi salaga akhoi dana chati kari gi no da akhoi gi di kai problem ho ha ba season bam da ka le ba adu plus point khara di lai the ko lai the hai ba di kare hai tare ai ma hajo do moi community si yes tang hai bu community am ne yes ta hai ba senior ni wa di yes ta hai bu community ni this is one point I'm just giving one example ko ana smai tau dana akoi su akoi gi side da akoi ji India da lai ni India da lai ba ta ka di how we are supposed to live it and then possibility na akoi na khalapam da move am tong da kai sina ka hata possible oi kai possible oi de adu ta akoi kamai to go to no for our struggle si ai si khang ba se yam ka li nang khang je okay mathang jai just set the lak just set the ngasai gi Assam gi su group se ngasi degi na tha ahum nong gi mamang hai tare masi 25 March 2025 की प्रेस नोट अमक फंगी है 25 March 2025 से दा कुकी सु ग्रुप्स ऑफ असम मना मोगी ऑफिस ले जाई है मधु की लेटर हेता थोकने मधु द साइन तोरी से सिग्नेटरी और इसी मसागी यूके डी है यूनाइटेड कुकी गम डिफेंस आर्मी जिने अदगी केआरएस ने कुकी रेवोल्यूशनरी आर्मी असम अदगी कुकी लिबरेशन आर्मी असम अहुम जिने अदु ngसागी मार पीपल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक सिटी असिदा याव दि हानदी moi ahum khatak se leramme adone yam nauna SPCD si mo hapsalaga ngarangi wari sanab se yawbra habgi admani singna se dum lere adu bo KRA ne KLA ne aduga SPCD se ne ahum se Manipur da su operate to organization singni only UK DA have city Assam da khatang lerma su ya aduga makogi office ki address ta su adumak palli makogi address se Karbyalong Assam mana aduna makoi maru ina operate to risi ku ki su group sing Assam da Karbyalong ga koi dimasa area se da makoi masi operate to ya su pau se lere aduga 2022 ki August ki tang tara da mo su sign to na ba hogi bani haidana aha but group ani khatang torom hai KRA ga KLA ga se aduga hujikpudi group mari subagi mongda ngarang wari sanabi ahum silai aduna sigi wari sanari bisida ahum de Manipur da su operate to group yaubuni na masi karai fauba Manipur gi huju fauba su je labs torga leire na hainari ni masi makata na wari sanaba sanada bugi ahum su khangri moi makai de su ga wari sabi ha bi handak decision logi bidi lai handak mi ge tang tara trukta aduna handak laiba ahong basi Assam da laiba ahong basi Assam khakta ge ba mokoi gi exclusive oi ba internal sang khakta gi dimension when yengbi abram masik any ramification Manipur da laigadra kano da look home di Manipur da operate over kangu ni kamai thambi akoi gi hujiki haibo connection mayam gi maram da akoi tamona di habe thambi khar ko rasa khoi na thamjab se group mayam simrung da ani thona khaidok se okay amana akoi gi transnational trans international adi lebak amada operate over Manipur based organization am lai adubu Manipur da specific oiba amana notice ta laibe matam sida akoi gi naga gi sima mo international ne aduna mo gi khap wider perspective ama laiba machi gi marak se sida makoi gi lam du gi chalaga maming ama mo ponga adum laiba marak ta sigi su kuki gi su lai makoi se akoi gi laiba amada then area specific oidaba di Bangladesh su laiba India su laiba Myanmar su laiba masi mayam sigi group sine akoi ne nei se habesima habe thamjage adu masida akoi na yam confusing oiba amana हाइरिबा ममिंग मैम से ममिंग होंगा गा लम अममदा आदि सोमदना नुमै कामनाबा सोमदना एग्रीमेंट तौबा मदुगुमसु याम यावी याम कन्फ्यूजिंग ओइ अदुगा मखोइगी से लीडरशिप तसु याम थोइना अखोइगी वारि सानबदा वाइस लीडरशिप याम होंगी केदर याम चोंगी सोमदा लेरंबा ऑर्गेनाइजेशन की लीडर्सना अमगी मथंगी एग्रीमेंट इन मतमदा अदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फ्लेक्सिबल ओइ सिगी मतंगदा हाइदि सोंगी लीडर्स सोमदा लेरंबा मसी एग्जांपल हाइबु अखोइगी 2008 तगी हौरिबा एग्रीमेंट से राज अखोइगी 15 मसी यामते 19 ऑर्गेनाइजेशन खतनी अदुबु मथंगी मोय लांग मतमददी अखोय सोमदा लेरंबसे सोमदो होंगगे हायगा 19 दगी तम 25 हिंगलेबा अदुगा मखोयगी यामना एट्रैक्टिव ओइबा हायगद्रा मयामदा लमसे लमसे दा बोइन हारिसे अतोप ऑर्गेनाइजेशन मयामसे गिदी सॉवरेनिटी राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन का हाइबसिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खौतक चाबा मखोयसिना या फ्लेक्सिबल ओरिसिना मदुगी कॉन्सेप्ट यावदी अखोयदी विदिन द कॉन्स्टिट्यूशन दा लमदुदा ऑटोनॉमी तानबनी हाइबसिना अखोगी मैनेजेबल ओहनबा मानबा अमा मोइना अमा लौबा अदुगा अतोप ऑर्गेनाइजेशन मैम सेगा मसिगा खेनबदा अतोप सिंसे पैसा अमत लौदे मणिपुर बेस्ड मिलिटेंट वगैरह अमा वगैरह मसी स्टाइपेंड ओइना मखोगी सिना
6,000 rupees every person da moi se suspension of operation da leiba maduna moi se somna haiba Manipur da leiba se suppose kai re khalo chalaga dum asomda dum honga maming amu yawba yabagi maduma room se yamna lei haiba sima haiba thamjage masi kan se masi kanana masi se yamna thijala kan da kanana puthor ka kan da Comptroller and Auditor General of India na makoina kai harake matam da makoina pi ba koina 6,000 has Indian citizen da piga da ne hai plus masida moida koina Manipur ki prajana pi se suspension of preach kai na kan da peace in Manipur is moi ki priority ne mon hai preamble da yawina aduga Manipur ki integrity ki matang da wanga ba yade tawra abadi madugi agreement don null and void way peace in Manipur se masi porak na ba koina agreement sign to bani aduna Manipur ki taxpayers money tagi 6,000 rupees per gather the pita di akoi paisa ne mo de pi se adu moina Manipur akoi gi interest work tor adi aduna pi ba paisa ji kana adu no question number rest tor masi lakan da akoi gi kaino sina control auditor na ka ka pi ba map se individual map se biometrics law hai biometrics law ta di ai ne pi paisa se hongba chawba tomba khing lengsali map se loi phangane ba adu ga moina paisa ji kamai na pi hai kan da hojik tor misina check oni ilera me check isina tamona ozana organization leader ai number rajna morni akoi mari se check se lawra ne ba maduga paisa sina yele mana yele yende hai aduga masire yengai sina hojik hariba leader sing sidagi organization je paisa lawba nungai na ba macha pok thora aga makoi masugi family se political class chang ko matam ma yaw e maduna ne akoi na sum yeng matam da akoi ngasi MLA obi ba representative ma'am sigi magi nupa khang de nupi khang de sigi leader mamam orise makoi na kare se akoi ki taxpayer dagi karak bani haibasima haibet thamjage ba adagi masigi kano se da makoi ki Manipur police na adagi Assam rifle khang de masigi operate tori ma makoi changa ga moi ki khuchu khulai se monitor tagoda bane ba adu suspension of operation da leiba consider masigi am lurisina makoi ki activities is the central agency ki di moi attack tawti khai di haidi lambi de extortion tawkera suppose akoi ki highway tawise extortion tawkera kidnapping tawkera moi ki gather mi hapchang gera moi kemda disturb tor ke na moi agreement number toraga akoi de khut tharak tamni na peaceful ni haibda madugi kana implement tawri no haibasigi ama ahuba man lei haibase masigi report audit report mayam sista mathang sum puthori haibase haibet thamjage ba masida koina rajyam yengba na ngasagi haiba organization mayam se makoina lam da separate autonomy machet phangtardi machet mayam duna punchalaga achongba body mo adi yamlu structure mo ibanina government of India na madu khamkham thoi masi kata de khanga da ge hakana Manipur se classic example ni hana haige masi karigun ha matam da aina kedar da lising taruk piba se handak suppose ayam da pisa crore mapan piba crore taruk piba kansis da masing se sum hengale karigun ha kan da kedar se da hari sidi recruit to no have never adu akoi di moina masing sum hengale somda ai gonda peram bodo ai makara mi yang khile have mathang list di mi man full in pikale that means moi recruit to recruit to da mi masing hengale ne aduna ground rule phajana implement to do check to se CAG report se masi akoina CAG report as government of India gi report ni masi yapunna lauraga masi ki CAG report thaina Rajiv Gandhi turi bane bo force ki da crore adu to kan da government for fall to rid never aduna paisa kamai ni sini akoina piri ba akoi taxpayer akoi ngasi paisa pai me piri me am se one put tax piri se mapan gi mi plus akoi the peace por akoi mo ta akoi je thugai na bo da pi ba tardi akoi na piri ba paisa ji kari gino hai question na government akoi na hangba matam su oire aduga madu su thengmal labani hai besima hai pet amung thamjage ba adigi masida akoi ni yangkan da collective political will is a very dangerous never collective political will hai tari maming se tongan le ba organization ma'am adu makoi ma'am se gi collective ba goal am lei ba that tari very dangerous never aina mingam thola si kele thola sona kene kpa ke maming ma'am se magi to maming le su magi goal do kai ma chap mandar ma ba adu tari yam tuna dangerous never masing ji yam ba se da akoi ni uri se message da government of India na atop da agreement soi to basi ga hape manata ba se nga sai masi kari gi no government of India motive so akoi ni question to bata ka roi masi kari gi ha kana bodo agreement atop insurgent ma'am yang che bodo gi da kamai lution ki Dimasa kamai lution ki Mizo da kamai tawi Naga da kamai deal tawi Manipur based insurgent da deal taw badaga moi da yam soft oi ba adigi moi da yam flexible oi se masigi si yam munna akoina naina ba amasu darkar oi khangba amasu darkar oi aduna Manipur gi praja mayam na khoji darkar oi ba se
मुझे खाली से करीनो प्लस गवर्नमेंट खाली से करीनो है खंग दरकार ओए मसी करीगिनो है मतम अखोइददी सोएब सोकपसे अखोइना येंग मतमदा हंदक की फ्लड से एग्जांपल अमनेब आदि सोइजे हाइदि करीगुंबा एग्रीमेंट दुना लइबा एग्रीमेंट लइरि मयाम दुना करीगुंबा उसे थादत तादि अखोइगी लिवलीहुड अखोइगी राइट टू लाइफ मणिपुर की 3 to 4 million की लइबा की राइट टू लाइफ टुदिन चलिबा मयाम दुगी फॉरेस्ट की मैम दो डिस्ट्रक्शन तौर का पॉपी थारा तौर तादी मधु अखोइगी अगेंस्ट अखोइगी पीपल की अगेंस्ट की टैक्स पेयर मनी की पैसा पीरगा वर्क तौर कांगू दुना करीगुंबा अगी अगेंस्ट सुम वर्क तौर अदी मधुसु तोखम थोई अदुना मतम यौरे राज मतम यौरे करीनो करी मतम यौगे है मखोइगी कलेक्टिव गोल दो मधु अखोइना अंडरस्टैंड तौबा मोई कलेक्टिव गोल से मसी से ऑलरेडी मोइना हाइदसु मोइना इम्प्लिसिटली हाइदसु यामना फोंग हाइदसु मोइगी लारिक मयाम दरी लोइना फंगेबा अदुना अखोइगी प्रजानबु खंगागा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि करी खंगदरे ओके गवर्नमेंट इंडिया खदनते अखोइ आसाम सु अदुम खंगम दौ माली अदुबु खंगदब जाला कैनो मरो ngसाई UKDA नाम यावरिसि यूनाइटेड कुकी गम डिफेंस आर्मी हैबनी कुकी गम हैबदे GAM गम से गम हैसु रम हैसु मोजे जी ना हाँ ग्राम ना तो गम है GAM से गम कोई जालेगम की गम से गम है बदे लम है बनी लम से मोई गम जो है रम जो है मिजोरम है मिजो की लम मिजोरम रमाई तो उतना हाँ कुकी गम है ना कुकी की लम कुकी गम ना सेम नहीं है तो ना कुकी गम है बसे मणिपुर हम कन डिमांड तो कुकी लैंड है तो मखोई की मरोन द ट्रांसलेट तो कुकी गम है तो यूनाइटेड कुकी गम डिफेंस आर्मी ना असम की अखोई की हाइरिबा कार्बी आंगलोंग नत्रगा दिमासाउ दा लैतारगदी मतो असम की दमक्तसु अदुम फ्यूचर मणिपुर की फ्यूचर से असम दसम तारप याय तो असम की दी हेना अकनबा स्ट्रिंजेंट ओइबा पॉलिसी अमदी मखोई पुलिसिंग है तारे मसी लेबना मरम बरगा कंट्रोल तो गिबदी आय अदो असौब स्टेट अमसु ओइखिबना और मणिपुर की अपिक स्टेट अम ओइबनिना खदंग ngамहौत बरा नत्रगा मसाई की मागी ट्रांस नेशनल ओइबा नेचर है तारे एवरी इंटर स्टेट मणिपुर दसु ऑपरेट तोबा असम दसु ऑपरेट तोबा मिजोरम दसु ऑपरेट तोबा एंड आल्सो इंटरनेशनली मसाई म्यांमार रोम दसु ऑपरेट तोरुबा कांगु सिंगना ला लागा सिदम ऑपरेट तोरगा मदुदगी मुक लेगातगी लगा मीन्स मणिपुर की मियाम दगी खोंगटपा टैक्स दगी खोंगटपा सेंफम दुदगी स्टाइपेंड ओइना रुपा लिसिंग तरु था खुदिंग लौ लेतारगदी मधु अचुंब मायोन द चलीब्रा मधुना यामना एब्रोगेट तोबियु लोरना फॉरेनर द सेल्स पीपम थोकते नंबर 1 नंबर 2 मखोइना लमदम सिकी पीस अमडी इंटेग्रिटी दा सिंगनफम थोकते हाबि हम दुनिया दुबु एब्रोगेट तोबियु ना सोन याम कना तक्सलीबा असेंबली न भाव रेजोल्यूशन लौग्रबनिना अरुगा मणिपुर सु फॉर द लास्ट 1 year more than 1 year से वरी सादना लेरिबनिना मणिपुर साया आद्रमनिना असम लोम द होंगइब्रा केनता असम द 2022 दा सु साइन तोन मतमदा लोपनी खतंग साइन तोन किबनि अदुबु ngarang meeting to matam dadi moi mari sujelation nadi sum tam tam na sondo ina henglaibre have hom duni manipur ki su aham bona 2008 ta sain matam da 1800 kadals leram badu 2013 14 da revised to matam da madu 2181 da masing se hengat ki bne tare mai to da tam na amuk ship to bugi nature ra natraga every state makhoi lerum hom da operate to badu makal gi yamna fluid oiba organization ne logo doribra have gi wahang duni aduna asam da section bam thokpa du maru ina center ne hena कुमने यंगसन बिबम थोपरा है बगी एरिया दु मंदे दुमक लेरे तो जजेतन कमाई यंग बिबी आई मणिपुर की इशू असम द तम तमना लिक ओइबने ने यंग दो बिना तरगा असम द की असम द ऑलरेडी मोई कंट्रोल मेजर से हम कन मन मन मोरगा तो 2022 ऑनवर्ड्स हम फजना मोई सु की रेजिम से सथरी ने बिबी आब्रा कमाई थम बेजा कोगी पुनम को इकाई खुनो उचरी हुजिकी ममांग सु अखोई ओजानो सु हाइबी गेसे अखोई हुजि वाई साने हुजि कोगी मणिपुर की मिलिटेंट ओरिबर मोई ओरिबर हाइ वांग सने सिदा मुखोइने गु कनो लम सीएम थादोरे सीएम थादोर सिदा ग्वाहाटी थादोरकोदा द गवर्नमेंट ऑन Thursday held a meeting with the leaders of 4 Kuki militant outfit from Manipur. From Manipur. Manipur, with whom it had all earlier signed a suspension of operation and Yahweh. Same aduga next paragraph the all see I Hajirage, who Union Home Secretary Gobin Mohan, Manipur la aduga intelligence body bureau, Tabanko de Kalakulona, Hanabuluna, adu diploto in the Pale. And the nominee concept the Lambas, man Heg Matunda. Yes. अदु सेम अदु कंटो है बदि फोटो मै फंगे फोटो सिदा मखोगी कनो कांगु सिंसु लेमिना बाय ताय मै लालो कांगु सिंसिगा कनो यूनिफॉर्म सेट पन तेरा लालो gi सेते अदु गस कुकी gi सिसो कांगु सिंगा मै लेमिना बि फोटो मो ले अदु दा अखोइना हुजि हाइनिंग सि ममांग दा सि अखोगी हुजि कनो दा अखोगी इंडिया गवर्नमेंट gi हाइसिंग बाय तारे मखोगी हाइसिंग बो पोजा अखोइ उकान हुजि लाइबा वारी सानरिबा केले केलो अदो UKDC DA अमदी मार्कर मिगन KRA का कंगुसिंग छि कुकीदा
kuki hai ba posiga naksana bu kamu we ba tare lehori bu kamu jo ne ba nadra atopa pang kam jera ari ke lehori ba jo yok de vida jo ga naksana da bu kamu khara somna tor kamu se mu kuin dibalun policy sane ri bra hai bu gi por ma su adu SPD HPCD yaushalabni na hama moje UPF ki kangu da ma yauba aduna aina ul mu kuin ani thong to ari gi por bu oi bra gan kala adu gi posi oirak ba mu su oirak ta ba mana thamka da ai khoi gi side gi ru jik le ri ba loina afsai uzaw ni su loi haine loina mari loi lai ne ada le kan PDF kanu hai ba khoi brahma hai ba somna manipur hai ba samana ba poda asomna mang ona ba tare adu gi posi le bni nai koina yam section ni ngai di oi kari gi section ni ngai oi no ai mo dam nai koina handan na hek lan jo horu bodi gi ngasi akoi thui ba yam thui ba conflict am noi ta ba sina maru mo dana koi economy da aduga akoi gi sokol me da kutum loina handari se kana no ai bum dam da illegal immigrant ne hai na koi dum hai re ba adu akoi ni illegal immigrant har ga sokol koi tabi re bu ko ki mayam su tabi re mane ko ma koi ne khan ba du dinate koi na khali di baitai sing ne khali di illegal immigrant di ai koi na kana bu koi indigenous people ko ga dege hai ba ama then amunom da kana bu koi ne manipuri ni ko ga dege hai ba ma ai koi ne manipur na India the pundring mamangda akoi lejer ma kamu khardi lai adum di ai khoina leite hai biya ro 1951 gi ma 49 gi mamangda adum mokhoi go to mo sa bu khong khar le na mokhoi di khoina tasing har bo da kana indigenous people ko bu ko do no tungan thamaga da mokhoi di khoina manipur ni ani esap to thoi hai bi podma mayam su le bini na adugi matungda ikon India da yawro matungda 1951 da yana na census thibe masida karo base yar worka na madudagi sangi bo mayam du da le hu mayam du ikoi sinau kanu oina koi manipuri ni haina si ai gi podam so mayam ngang na bole ni na adugi potu ne ko mayam ko ki mayam tabiri mu na je adu ne ko na je adu da na tie ba kun saur je madugi matungda lakpo kangbu singdo madugi matungda lakpo kangbu singduna soil option na dabani na ikoi lam integrity ki wakhan moi blai ban na tabani na mokoi survival lakpo ne survival ki lakpo duna mokoi ki manipur ki hana lejer ma integrity ki wakhalu thugari kanda hana lejer ma kangbu mayam su mokoi ne dominant tor kana khulai na amadi poana khulai tor kana mokoi je kanu to ga ku thugari mo khona ko dugi nungai de bugi pen de bugi dugi ne haina akoi ngasi su laure ba ngasi ki tawdu kanu se illegal immigrant ohen mane na adu illegal immigrant jing bisim du kana no habda khoi ozan su yam toina hagi ba dare masi khuji khuji leader ori sing se ana mana dare paga yam kan ma dare la lo bodi yam kun mari ko soi tong na bodi kun mangani lemor hum jile ko paga yam kali di somni la ko kangu du ne ba se PS hauki bhairo digi thangklen keno hairo yamna sakti kan ba kamu ne ba makhoi kangu mayam simsina tawrok ba adugi tawrok boduna ikoina thingneri bani haibu posi leire kanda asai ozana haibu do khogi aikoina India gi kamuna makhoi da favor tawr bara khoi da tawdi si manu kani mana haibu gi phibu mala ko damda India ga bami kitang mi ka tokbi osinira India ga bami gi tongan ba police lai khoi khangi makhoi ne khangi asongi sin state ki makhoi ne pamna ba ko tawr puni akani aduna bu sumna do gi manipur gi state abagi state ki chief minister ne salaga lalahu unaraga khoi India da yaw jina hairuri ne de India yaw baji India gi plus point ne draba adu magi wakhalon leiba adu magi pon su wegani an khale adu ga khoi India government na saje khoi truly citizen of India ne khoi di India gi citizen of India ne ase fadana mayek seng inaraga logi bani inaraga legi bani haibi poto le kana India gi ne ngang je khoi na India da warok jarisina India ki citizen amo oina nakuni yingbi bo mi du ke ame mi ying habage haibu potu ne ba ikoni India ki citizen amani har kana yingbi bo mong du yingbi di haibu waro botu ne ba as a citizen of India ki citizen amo oina India ki citizen amo oina waro ne ba adu da sigi sida ikona India da pulak pada haidara India da pulak pada hujik su le ri ko gi mi le ri bo mi ma se ko tampak le bo kamu sin different thought of school lagra school ani ki khena ba haidara amana ko India da le re kana ko yam sakut ni haiba ma adu India da le ga di ko sakut bo ngamoro haiba ki porama ani ki difference adum le ri adu gi le ri bo gap to le ri bo gap si kana na le mono da idi India ga bo ne le hen mane ha ni kale ba India ga bo me na ai khoi na khoi si India ni har ka na khoi ni India da ki chat ke har si kar gino khoi le si di na hai ga do poto hai de bida chaning tu hai bi poto policy mo tawrag lei budune aduna masigi ngarang wari saner posu ju adu ko mari ne na sumder
nungai ta bagi pen de bagi cookie sing abrogation do gada bane ne any each and every organization khudumang na Manipur ga itself BJP government ba hire bana trawa assembly digi 2020 ga kro de ga favor de talk type to talk ne ba adu yong na tawro phokda adu gi ko gi kalak pen ma man mo ni tok sel pa dare sigi posi India government ki policy yam da project po ne sai mamang da hai gi do hujik chi when the latest information na mi lising ani ga sani 2066 hujik ji still ne ma le hana tu hana le madi hingale 2001 da ki wan le madu si hingale ba sigi po to sai kono na bi do moina lupa lising manga pi hai lupa lising taru pi hai lising manga pi mo dam da thama de kya no moi adugi duna thamne puri bde kya no sahi made kya no aduna 2005 tok to je ba 2005 dik tok 2008 dik ni ngasi bok da 2025 chi yo bum dam da makhoi di piri si emol yam gare karu go si yam gare adugi potu makhoi ne pa mi jo asai number 1 pa mi si india na pa mi si peace porak ne bane ba peace porak ne bodu peace porak ibra ba paisa ju intam so kro thada ba karo de sing na thada ba aduga peace porak de lai na makhoi na mu thuai ne bhona ba Mokoni to haja boda mokoni government na tanja bodi kasu kai deba demand aina demand ai mama pa da demand tanja bodi kasu kai deba mama pa da demand tan na ta ba ikoi gi magi le mineri ba community amada demand ta sele ga ikoi da wa pdf se masigi piri ba wa masina nungai da ba wali ba majida back ori ba ma sin ina government ni ying to mogi policy je o ikoi na cookie ge placement policy je masi mai pai ba pak ti ba je mokoi na khanda ba matau tare ba duna ta gadi mokoi gi mai pang na ba khona matam da mokoi ju mai pak ta akoi ju han adu ga akoi india gi citizen amo ori bra hai ba dune ba sigi wang chi la kan da ai su ai yam toina o ekimi sara da ai ngam za ba ai le ba da yam personal ai yam thai ai su si information kan to ye do man hai ba de du tawni mai tawni ji kari husu bu to te ba si ne am lu je aduga maroina khoi question na ma hangningai le bo mana north east le ri ba la hobu ka mu mayam sing sigi dil tong na ma si ekimi sra ne ba adu ma na do ekimi sra yaw do ma le ma adu gi mention do te ba adu gi level du kari level no sine adu na khoi de kai hobu man ba somna sawring tong da amoina sawne bi ma sa ma man ba pod ma la ko ne du sigi margi IPC margi kangu sing si akoi Manipur ju operate tori jiri gi adai de level kangu ching margi kangu ne ba hek lang thoki ba moi mayam khulai pa mayam le ni ne ba adu gi potu kamai tor bu na afa bu morom da sa aina mangjok na ba do ko si bai kano to we na ba divide to we na ba to bu ol magadi well good high dare ko mo thuai na ba jora ju kangu si tongan ma le lege song ni tongan le ne ga khalam bo di khang de adu ol ga su madu di upa da ba adu ai na huju phog de to ri si na di ngasi phog de pen da ba dare yam pinning ai ya bo thabak ti yam ya re ni khale du ga ai na yam nungai ta ba ma na ai sigi kangu sing da ai na mo sigi khudong cha lok sala ga hai dare mamang sei mamang tha da ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯅꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯕꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯒꯤ ꯚꯥꯕꯇ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯚꯥꯕꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯃꯣꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯥꯂꯤꯇꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯨ ꯐꯥꯗꯦ ꯐꯥꯗꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯐꯥꯗꯦꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯐꯥꯗ ꯌꯥꯗꯦꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯅꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯃꯣꯏ ꯑꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯏ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯦꯅ ꯏꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯦꯅꯏꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯟꯊꯔꯤꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯟꯊꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ 1991ꯗ ꯁꯨꯝꯅꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯃꯝꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯈꯠꯂ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯁꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯅꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯁ ꯆꯦꯟꯖ
change of the matter okay okay Manipur kanji haibasi ko India kanji haibani aduna Manipur kanba pamiba we Maitai Singh and other communities member mayam sing haiba tar haiba mayam sing asigi damakta center na union government na chauna lefam thui haibi hom dunia du hojikti madi ona thena bada Manipur kanba pambi me sing asida phaba punba makoi da hena akan ba attack jatha matamda madu dum chathan ba haigadra adum bagi yenga lebagi film am leibani na kari gi damakta hairiba kulai pa ba kangu jingsina ahen ba support ki mong da free hand thadoi bano makoi na kenom tawraga su phaba punba kem taw daba SP da kangpopi ki SP da aso open ta halo phau bada nongala wari sana ba ad makoi na wari sana ba sondra kenom to bi su pampa da pha ba tare adona differential treatment amadi hedi khenana treat to bom dileri khenana treat to kari no habi ki pakho makoi na hangja gadam ni no jani sa habiri adu ada area du da ngasai gi Manipur kanji habni Manipur si kogi ngasai gi 1949 da changhiba adugi keno da kahendra lehen je habne madu kahendra na gi sugi agreement su yauri bni Manipur gi territorial integrity kahlo ya aduna adu kahel eli ba mi sing adu da kam to da ba na tragat adum yenga lei ba haibasi madu di kitang lan bra ngasai haiba ojana haiba akoi kari gi no koi da misang chang di haraga amada na chang sonda sang di haje kai gi no akoi hangja gadam ni haisi if misang chang taragadi misang chang ida chumbra center amo ina union ga mo oina ma di kanam to misang chang om di thok tabani ade misang chang taragadi madu akoi gi mayam ne he highlight ba foreign policy adi koi border state amo irubagi sagi China gi and Myanmar gi conflict mayam sing asida US ki intervention mayam sing asi yenga India gi su masai prolong tong da ba compulsion khar leibra ha bi hom duni kamai thambi compulsion di yam chang lei adun chehini ge hena solution nar thambi yes compulsion di yam lei koi sile ta luina dibi ngang yam putte ba compulsion yam chang lei ba ko Indian government understand to dab nate ajit double is involved okay yam highly qualified ba yam na problem solve to ba adum ba mi yam ajit double kai se hatak kan to de Pakistan ta chala ma chahi kya no da ma le se sa mi kono sa ra adi atomic energy moi gi kai da sai kholi ga se man to khulap da mi sam da gi lo ini sam he was a barber also in Pakistan adum ba personality am ne ba India understands everything adu da akoina khanga do se they what aina sum haija ba se da na sum haida ya de ba any government labor matam da na any government labor matam da government se thabak taw re opposition na always object to do ne ba adu taw ada taw haido ni it is a continuous process samane ba ko continuous process sam da I continuously hide ba si because in 1949 there were two personalities in Manipur very important personalities in Manipur one was Mr. Tiggen and one was Mr. Tungkubum Baite mo ni sine ba one choose amaduna na numai khalle ba mana Tungkubum Baite mana nungmai khan gi ba nungmai na choose to gi ba adu ti Tiggen na kolom ji khan gi ba ko so pasai gi Tungkubum Baite se he was killed in 1967 in Mizoram aduga akoi Manipur gi ni thau se practically ni thau se sis na ti Tiggen no 1949 dagi na 1972 ho all the policies all everything in that position sitting at that in that chair ठीक है under the chief commissioner and various union territory की अदु ओइ मतम दी he has got the maximum power sin ai hai jaise si akoi understand to darkar le right this Maitais have not understood this is the irony in life asine ai na yam ang bai darkar le tre se da aduna si kan to pansum da koi na hoji inau kan na ga jadde da hai ba do they have got aina na kanu yang pon da cookie in p hai bagi meaning se kai no cookie in p hai kai no ba in p hai di cookie government hai bane ba cookie government hai ba se thai no mang de le re ba adna work out to bu matam da aina gi hauji kanu na khoi inau ju ten na hai ba kanu du na te ko 1949 da le ba 51 da le ba 61 da le ba no te 61 wo honorable chief minister na hai mi na x na let's agree ठीक है अदुम मतलब proportion जाम नते कशन नते is a small state I हाइजे जैसी ने बको अदुम 1961 दगी दी लौरुगुम से हाइबने बको that everyone has to understand every group ने अदु understand तो बा follow तो दरकार ले बा कनु को इरांग ले हेलो हाइ तारगदी अदु follow तो याबरा यादबरा सिने बा हंग इसे को अदुदा मसाइगी अखोई की सिदा मणिपुर कनबा हाइ इसे कइगिनो the idea of Manipur से the idea of Manipur until up to 1949 was controlled by the king of Manipur British की मिग्नानिमिटी दे सिने बको British ना 1891 दा पूरा कैप्चर तौर बने Manipur से अदो इतासु he left it to the king निंथौ नंग पंजरो हाइन थादु एबा
ko except for three things ko jumai na le do to si ko nang panjare ba pale ba so the king was the ka haitara binding factor amo oi ba khoi Manipur gi kai dana ba Manipur hai ba si gi binding factor amo oi ba in due course of time the story has been written in a very different manner ठीक है yamna lan wari se sum idak padagi na distort to wari se ko and then adu taw kuma tam sida when a person is sitting in that chair and with so many this thing ka hai nga sai gi na manipulation se yam taw ba and that is why turmoil is taking place and this turmoil will take place if the 4 communities Maitai, Naga, Kuki and Pangan if these 4 communities don't understand the matrix the genesis of the problem adu da irang ki thoki ne ba yaro ba pa na se se adu Indian government si and the ski irang se gyan ta da na te ba they understand fully lot of dignitaries lot of this thing are there but then ai nga sa hajab no anthropology hajab do because they are studying what type of people stay over here adigi ai mo hajag nga sa khoi gi now jiten na hagi do ko stipend gi matang do dan kano adu na ta 2008 ni ko 2008 tat le number kada sing do adu 6000 pir pa matam dana 6000 2018 dagi bi ba hoye adu mamang dare 3000 on le adu gi moina pir pa matam sida aina calculate tau hiba matam dana mase ka hatara 2.5 billion ta gi ba paisa che 2.5 billion ta gi ba subsequently moi hojina mo increase mo sai because inflation gi matung ina ko increase mo sai aduna siam chawra paisa mane adu paisa do aina khanjaba dina Manipur state government gi budget te piram dogi ma de ko because akhoi na sida generator income sai this itself is not enough for Manipur aduna adi lo chale badum central government budget sem low ko but that is besides adu dia akhoi so I'm not also very so clear but then payment has been done paisa di pi ri ko adu paisa di pi adu paisa jo pi ba military so ha ba nungwem to su kamna daba du ma pi dai se why is it so and why they are going with them and why not with us haiba sigi akhoi nainabam diraka le dana why haiba se why sine ba ko akhoi human being ne we are so Indian they are also Indian tatra moi gi ngasai gi thangniem pau guite shute do pura foreigner ngatani ko sorry moi di pura foreigner ngatani heba leader sing chang ngasai ibungo jiten na no ra hai bi do moi ka sumna kan lakpa si je powerful ba leader lai hai do they are very powerful adun ngasai gi paisa pi ba se si so akhoi gi development gi paisa se moi gi ningthau do pi ba do tap ningthau pi ba do adumai tau dana moi gi leader da pi ri ba si so check ta ira pi ri ba aduna makada soldiers do yawi yaw de gam kham khang pote aduna leader sing do di yam chaw khong ne adu ai cookie no sing jai je gi sinau hai je ai di udri ko ps how kick pi yum sai na khan ba de churchan poda soi le ngane ba mai mi do kamai sa yang ti yeng bio ma kali profession no ba mai mi do kamai sa yang ti yeng bio ai di udri ko ai udri ai cookie sinau sing tarang ngani ngasi to sin nang to ai mo si program se ko ang ti yeng bio adu that is the proof ai images ai dum ta ai guarantee pi ge ba mai yum do kamai sa yang ti yeng bio ba ai yum ma sa ngam mo moi ai ngo de ma hi la ma ne ba akhoi ngo ya sa ngam mo moi ba adu gi standard le ngam ne ba adu ne mai hai je thang le ko gu de ka hai je adu na we have to understand akhoi gi problem sik kari no hai ba se we Indian government so akhoi gi understand to you hai ba ni ko understand to you but then let us also understand our problem hai ba ne ba akhoi gi problem se simu so akhoi understand to bun da ka le subsequently adu see understand to the di then misunderstanding that chala rega di then final sufferer will be the people since we are in India adu gyan ta da okay ta da to suffer to yin okay akhoi gi problem akhoi khangje ba ta adu akhoi gi problem ji kari no sin akhoi gi problem ji akhoi ji 1949 gi mamang da 48 election to dana constitution ga leijaba dum ba kingdom amoina state amoina leiram matung da sai election ga to han election ga to dana akhoi gi assembly ga leiram ba dum ba leibak amabu merge tor matung da parsi state da thamba arigi territorial council da mu thamba union territory thamba mayam gi irang chauna la kan da 1972 khakta da adi chahi kulum do gi matung da union of india da mu chahi kulum do gi matung da miyam ga chauba ihau la kan da state pi bai tare adu gi mar to yam chauna in this span of 23 years the miyam yam chauna pena gi da blai re tare adu gi pena da maram oiraga tongan ba movement mayam lambadi ai adu madumak ngasi gi keno se da ngasi gi a se da ha tare adu maine leiri na center na yeng bi basu yaro ha tare aduna adu da legi ba gi asoiba mayam da adu sum thopir ga di oh people of Manipur will definitely understand haibarom da center na yeng bi mathau ta da ha ni ai ke za sa da jitla chani za ko gi problem se kai no sin
somna hangbikibido masi se kanogi examples lawrase hojiki agreement sida agreement se tripartite agreement ne Manipur government central government high organization sida masi se tripartite agreement amana khoi hum yana bada amana thokradi nalen boy neba adu nalen boy oideba hojikse adum pidi wai sanari adum loina adum tawri ba ko aduga plus masi kaina utke ta pha da basina nalen boy da ri pha ne ba aduga nongmai lokhani ba lokhat ta takpadi bi ta eba that means Manipur government ga kano ga government ne adu in sync oideba wakhalon je khaneba Manipur government khalise center na khandi habesima example la sai akhoi Manipur da yam afa ba India gi spy nu gi wai to ki bedo akhoi na hoi nation Manipur politics se spy hoji khan ba sai spy gumba adegi yamna bureaucrat gumba plus security perspective ta gi akhoi ki people se yenge akhoi na Manipur ki people le yeng se as a people of this country ne yeng da bida akhoi na hari na akhoi gi Manipur gi hanagi ideology Manipur gi sovereignty da wakhalon khanba kangu mayam du gi khanala bhona bada moi mayam du control tawno khona bada people sing se akhoi gi Manipur people sing se da moina disturb torabra habise akhoi logi wakhalon ne akhoi na hari sidi political vision dagi yeng biu security perspective te yeng biginu militancy gi perspective te yeng biganu militancy habise different aspect ni Manipur dadi imung amada amana army orangani amana militant orangani amana doctor orangani amana police orangani yam kana divide to bayadi adu makhoi ne yaning da pot amra tawi mi khana tawi haibagi namada whole Manipur gi civilization ja masi disturb to mali habise khange khalleba adu ga moina mase bargaining chip mamoina haidi na khoina masi torok tardi Manipur si am chawba kaino amni na masida division am laita di ngasagi khaliba kanggu du ja mokhoi wakhalom lakane ba adi suppose raj gi yum du lekada raj na kaino hai matam da raj gi yum aina thugai abadi mache thugai abadi rasu kaino khalakani maduna akhoi na haje masju gi wakhalon da yengaga people gi wakhalon masida Manipuri civilization je masi madi disturb to binu madu wakhalon du ni haipet aina yam indirectly hajari se ko aduga masida khoi na yengba am da yengkanda akhoi na hojik Manipur gi people myam na tawkanda akhoi na mi singse debate kamana tawdoino haiba issue am laeba haidi akhoi na hari illegal immigration merge tawgre adigi ama merge tawgre masigi se akhoi na separate tawbase masi gigantic task ne yam tiluba task ne masi tawkanda moina hari se center na ki se mai je realize tawe moini every statement hai yauri de hai aduba tawu matamda maduda haidi maduda lokthok se ne bill hek pass tawga chwa puda mai hawi more da mai ta hawi mai kapupita mai tahui aduna moina masida government of India se moina agitation base ira noina kari ba khudi sira test or abadi agitation torga ira thon gani haina moi ge power ma lady se masi sina government of India se adun khandali aduna violence na dictate tawba government obi biganu when hai se political basis ta good governance basis ta truth ta historical truth based on decision lobby have say Manipur citizen Manipur citizen have say say ozanina thambi ki dobina inclusive of all the indigenous people of Manipur all akoi hana lemina ba chino mayam do makoi collective of decision do madu respect to you have say habet abet thamjage ba aduga akoi na yam kanna high kanda akoi mase political problem na hai se Manipur se political problem ne government of India gi adubu moina deal torok padadi exam ha thamjake duna security problem to deal tawi ba laina se tongan haidi Manipur se hananga sagi akoi no mosu nanna ki ba India gi 565 state princely state merge to ki bada Manipur di ati changai myam si tele loi ngang gre mami loi hong gre Manipur di 565 princely state ki tongan bada ma di hana de ki thai de ki define territory mami chu hong de territory chu hong de civilization chu hong de as a kadu Manipur yaw bani na mag special status am lay bani na badugi special status to bari thugai na mo honar pada atop mechanism mayam sinara pra hai basi jo akoi wakalon hoju je akoi mi khana khan ba haure eba madugi mayam se masi akoi na kamana defeat tawni hai ta di government of India na people of Manipur embrace taw gadam ne ba loction bio ba koi embrace taw ba hati haji akoi gi government of India ra thajari ba kangu mayam do embrace taw da ta di mo thajaram da moi mayam do atop line da chakhin ba ngi concept amma yamna lai aduna notice is the subaina embrace tawraga irang tholak tardi instability lai tardi government of India su kuching jam da nungai put ama lai instable oi ba yumma da sum khanara di government of India na kak tawba enui ri khana bri si tawba yadre habi kanom su lai ba aduna kak tawraga khadan ba se kana no ina koi ge metalon da wahi ma habi kak sabi sabra kam habi ne ba ko to disturb to se disturbing factor se karino habi se koi na harina hojike hai ba kangu sing mi khra senaraga
wakalon khanba government da leiba kangu kharna dictate taroga aduna maside political class na take over to the security class ni take over taroga decision loader di Manipur da irang adum leini aduna ngasagi akoina haibada akoina wari sanari se keno desu hende ba moigi official khara moigi advisor khara desu hende ba ngasi boda wari sanari se aduna akoigi naga chinau ma'am na moina wari sana matam da moina moi ma ju wari sanje so ya de ba moina haiba akoi third kadira sanani noi prime minister sanani hena keno da political class iline ba political vision yoba adumba keno duna dil torokanda Manipur crisis se oini aduna political leaders in the push toxi security kind of loktoxi in the okay aduna JEETENDRA JEETENDRA hujik su koi se ngasai hujik haja khiba koi 1949 ki matung dagi sum unstable oiba situation amada sum leiba aduna unstable oiba state si masi masi the problem khara lere insurgency ki nataga security ki problem khara lere masi solve togdri bhokti Manipur ki problem si adum leigani haiba ki mong da adum leire do khoga koi state si so adum union na center na adum rule torpu ki mong su adum koi history le tare for the kai kanu sida chahi mayam asida Manipur da as many as 11 times hande kisi yaurga president ki rule le rahe tare the president ki rule le ba huji le ri amram da masi koi central rule ne na dum low bi hai ta magi state ki rule du le ja le trabani adun akoi ki Manipur ja dum center ki rule da thamdraga di masi election ba yaroi ha ba ki wakal amazu adu ki notion amazu leibra hai ba ki mayam da so dum pen da ba dum le hai tare adun huji wari sanak pu matam da wari saga da ba mi ga mi de dum wari sanari edu saroi da mi duri saroi sage hata ri maga saga dum ge condition thami ba kangu dona no free movement to ge hata raga di si to godam ni kan han moi gi dictate ka thamba adu da moi irang hoba adu irang do mu adu mo makhal gi irang to kodra na pakat padagi siroi chapata bo siroi Manipur thaba kano se lokho godam ni kan adu gi wafam ho yok chalak bai tare hadi makoina yamna kan na strong hena ma to raga clean to gi bi abu to da bida makoina sum ngaman bagi mom natraga makoina hairi du da dum yabagi mom ma leirabni na hojik Assam da sanari ba wari sidagi akoina link to buya du se kai kai no kamai thumi osigi da ai sum mamang da kidang hangal laga haidare koi tamoina sai sum ngang ba ma sum ni kana koi India na koi gi mani buji thaja di hai buji pot le ba han ba thaja di si han ba da koi na India na koi Manipur ni India da leiting gi mamang da koi ani su ma le lanjau ki koi losel koi tanja se masida British ki plan am khag leba masi ki maru oina koi gi Sadia Hills na Assam de gi la ka Nagaland la ga koi Manipur la ga Mizoram jaw la ga aduga sida go hill trek se masi trek se tongan ba leba am Kisani se dum sem ne bu koi professor ko plan na am sem me ba masida India du south do Myanmar du south do ba aduna ma koi gi oiba British ki haying after buffer country heta buffer state ama adu la no plan do ro mane adu plan do ma ti ro matung da mu koi na Manipur sangam dai se sangak bogi matam ji de jo achoba ama complaint to thoki ke no da matam du ding da ya men o kano haine ri ba ko gi kano hoi kano haida sara patel no pam ji ke ba mi da akhoi si jaga ja ama state bunna utungan tawro bunna makang laga provincial se ma se na adu si ma je adu gi matam digi akhoi ya yela karam ne adu yela khare change sanga ganda asai sang ganda di asai gi ma haine gi bomsu lei bini soi tom dai da gi ama amsu lei dana adu da brigadier amu fagu lei tra haine hai bi wahai musu lei ba then adu matung jolne logo sithi ne boda manatu nam kamu sing ko ni kam hajar ku digi amusu sithi ne boda lei bini ba adu ku magi mayam chung du la kanda sang kanda koi Manipur yore gi India sang kanda koi gi kedore handa ba thak da legre the 56 ta territorial hai 65 the union car hai 72 the state la hai ko suma la ko si gi tanja la ngi tanja ai khoi di ning tongan ba leba oina le yer ma yaur modu nataba Assam gi jaga amu oina le ba part khai dare modu di moni 19 to gan gi 18 de gi mo gi NNC en naga club chema ga du gi state han bitok ki bene 60 de mo ya bitok re suma bitok ma dang da bitok ki bu ura ka da sa gi hai bodo 60 gi pero adai de gi di ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2000ꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗ JKP ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ
adu kam India ba makhoi ya sahib do military gi oiba specs de yeng kana taweba aduna khoi pose wala kai sat pa haidare adu gi sat pa potu adu gi Indiana Manipuri yengi ba makhoi gi kanu se miyeng ge khong du gi makai di adu si gi problem je leine ba aduna hojik maru ina haidare akhoi Manipuri singna India gi piri bu khudol si yam yam re kano sports culture da science da film yam to re kano si gi khudol ji moina kai moin thoksa de ba moi cricket gum sum uleba o Manipur sing china akhoi gi da malem oi phambak ta piri bu khudol se akhoi na pom toina adu de akhoi ni yeng ji kano moi ni pen ji kano mo khoi ni saur ji kai no je adu udebida hazai military gi meng jam khoi anti indian feeling ne ha bi wakhal ji khallaga adum ta buk ta ro gi pot ma leibudune ne wa akhoi da kano problem ne adu hujiksu sigi pose lo hen gyar bodi na no lo be ai ba adu bu yengsi atu batam da ai gi kano du ate sum khara khum khara di lakadra hai bi akhoi ban akhoi mayam pa me ba prime minister home minister se atu visit ta ko ya bi possibility lei ba gi pot ma de sum ha be sum ta ya tar adu okay even after chahi ani gi matung do orga so chahi ani ga nan tang hum da thama phag re ta adana tha kun ma gi matung do orga su ko gi prime minister natraga home minister da mon lak pagi plan lerga di am phaba dum oini lak laga di Manipur miyam na welcome adum to godori bune adu pena da ba lai hadana lak ta ba natraga hena waru gini hadana amel lak ta ba amuke hena waru gini do laga yes laga kari to bu ya ba ge haba mayam si waru ga leri mayam singa si only wafum khara thamma tamda mayam na harau na dum appreciate to na du ni ha tare aduna ahong busu lak pusu oisun adu lakadri bu ahong si ko united Manipur gi leijaram ba magi historicity do kahendana political entity do kahendana lehenna ba hona ba mathau tagani madu gidamakta kari thok pakhalaka de habdu yeng batare to bo akoi ba sida yumthang nari ba state sing asida su honglali ba mayam sing asina koi gi Manipur gi internal dynamics ta su soidana ahong ba natraga madu gi impact la khata na maram oiraga Assam da ngarang sanaki ba wari na taga madu da khana naina ki ba mayam sing aduna la kadru matam khara sida Manipur da kari ahong ba la khata ge positive langi di phare to negative hojik lari si worst tagi amuke hena people soction mafim da lak pataraga di madu Manipur gi yamna ka habitare waring esida awabada hena awaba pi ba habadu oiduni madu oidubasu ocean habigi no sada ngasigi the Manipur files ki edition se matang solution jari ngasigi edition su mapum fan bidamakta oza homu poro bisdam kan thasu product chari appreciate you joining lona ningbre punam nasu ngasigi edition se karam to bibige SKTV Manipur ge tongan ba social media handles singda join to biraga comment amadi feedback thabir piagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing off.